Ating hermano, ating hermana, sino la kunalain, kuan kung rakaratin ni kakwa Diyos, likta ka sol. O kanak la konal rapingkil lik arutis chakwe lik kakwa. Nukutaje ta eskek ata eke tenagaan ingka. Solpal rapingkil lik inaanak kataw lik kanalin. Lahat kagwa kon likong kabalik, kon lichwame, chapil, nagagawa ng ustael kon narang li Diyos. O ka na nakachakwe sa kabalik kakwa Diyos, hermana, hermana. Asal usnak tak pajak lagonal, sokre ratin di kakwa Diyos. Ratini kagwa na kataw sali Eclesiastes capítulo 5 versículo 2. Eclesiastes capítulo 5 versículo 2. Nasyad ko kain sa abali Diyos syugwabir, alabir, ot santil musikir. Abi nasyad. Mukujelak aruta teje sing atek oslachi osyak. Amen. Ing ates oxtie singkil reli Diyos lik aruing anaruteke. Manak li Diyos sa Choshaguan o tlaes sa ruchichot kong kis. Se panuak kwent renaking ates atinak namal. Versikulo 3. Wik arute rastie singkil reli Diyos. Se panuak chikumpat. Spanak li Diyos. Ingka nagulak cirunak ingka nike panulik arunak dineke jechi ire. Versikulo 5. Asal usnak makate jechi kui neke oslak ingka narute panu. Sekya kretalik arute panure nak ingka tesmakok span lik aruneke jechi. Marimo konte je relak angel ciruli Dios. Nak smak ile na lep se pano kui. Li Dios naruna sasli ak se pano. Awut nak te xkos ili Dios sikinik aruna ketje. Amen hermanos. Hermano, hermana. Yo katra pingkil aru yo sepal lirati ni Dios. Likagwa Diyos Jepal Chikong Kain Laat utlain Tinto na kakausla si usan likarut took Diyos Jepal sa lopalikagwa Diyos. Amen. Diyos Jepal sa lisantilgo sa Eclesiastes capítulo 5 versículo 2. Arut Diyos Jepal. Mogojelak aruta te jetsing atek oslachi osan. Amen. Mogojelak aruta tes ox Jepal. Kuing a nekek oslachi osan. Ates oxtiet singkil reli Dios lik aruing anarutek spanak li Dios sa chosa kwanjan utla sa ruchit och kwankes. Amen.
ing a naruna kes ox die chinkil religios. Lik aring anarutek echan. Amen. Nabala papanel nastiechi angelak chiruli Dios nastiechi red manukin narahli Dios di templo al final manasmanu ing a makistie chiruli Dios at angelak kistie Mastiereli Dios at angelak agwing kais kistiereli Dios. Abanali ating kistie maguskaos latas pengkwa. Chanchanda kismano la Pedro. La Pedro kistiereli kagwa Jesus kagwa chare. Kueblitela lebla tuet solo meleja inchan dat is kanap pero la inchan buku dating kanap ta chala Pedro kuita nak ep diskunila inka kuat dat is kanap chala Pedro abala inti jakwe buku dating kanap ta hunes kuitat kam ting kam chakwis Wirat kedets alam ti shikwas menat chala Pedro. Ut karus tili Jesus rela Pedro. Pedro, magia kinajabak, aksiyabak osim sut osake. Aksatye o simsut nakik anak kanawiku naktadjabak la social jusre. Karo kisya sila Pedro kam tis kati Jesus sak guspeli Jesus pero magis-erip tis sak la Pedro nakyo tis sak li kagwa Jesus magisye sa kamakina kilain machala Pedro. Pejali magugishmanu ta. Mas kishmanu bala Pedro. Mukuninaw tiro anak yung kaanchare. Ikari nauru anak yung nagkajikwecha. Laat schozes chankep chusre ik chan. Akisje osimsut kijabak. Let's social. Kung kanak lisan din ko, Diyos mal. Ing ates oxyet singkil reli Dios. Lik aruing anarutek shmanak li Dios sa Joshakwan udla sa ruchit kwan keshan. Kuila atat oxyet singkil. Kwan kemre keshan. Kagwa, kita kain trabaho, tinjagwe kagwa Dios, tintokin diezmo. Matios manungkil, inka. Matios tok pas diezmo, kung kisireli Dios na kismadis trabaho, inka kisat sa soli Dios. Ot na kispat, kisireli Dios, kagwa, tinlok li cortina, kagwa Dios, tinjim sa lagwa church, kita kain trabaho. Chan? Ut magkismanu? Ut magkiskere li Dios, ikiskere li Dios. Ika. Magkismanu ta. Marisula ati jokat siya mi. Marik arusa Qeqchi ireli kakwa Dios utok makine kabanu. Pano cuentat hermano. Porque chuchis siepal. Li Dios se chosha kwanjan. Utla esa ruchit och kwankesh. Kung kanak likarute Qeqchi. Kung kanak kabano chan. Jokas pas khus khos ili Dios salabe. Masas khos ili Dios inka. Gitis es khos ili Dios saben. Trisi labio mal. Trisi karoakwe. Tak ayacho. Tak ayakochos. Tak ayis konil. Tak kanak se to ochos. Porque la achkwa la partil.
Napal na kwan pero sa kwan ikitien dari kin almacén, sis kunil, kwan re, kwan karo, kwan moto, kwan cash, kwan hacienda, kwan ot. Ato na kwan sa to ochos kulak. Anak kwan, ya to ni jityo, hopole, suti kuris alepal. Después, anak kwan, yo osagil, sitin sikchan. Anil sika ukin din to ni chan. Makoka naskwanja konsil inka. Naskwanja konsil biom osop te simpil kwan arure pero anak kwan makwan sik arure makachik. Pero aunas kana chikokan porque yo chepal nak inka tes ok je chinkira li Dios link anarute pano porque li Dios te chosakwan utla ansar je chokwan kat. Amen. Mas napal Likas kitsin siya kanachi makachik arurehem. Ani kwang queen? Mali Dios in haan liquin. Liquin mak anarak ni Dios. O ti Dios kisje in kotak lin siya bilalin rahom chiro kis kanap sat kanap si makachik aruakoy. Ani sa okwan lapi yung mahal. Magkutadya ta kermane Efrain. Araw na katya chakwe. Lain kwan indrapak. Hasta kwan obra indrapak. Kese kwele. Sutsuki man indrapak. Ni seen katya. Mare changat. Seen kwan. Sa kongkutan. Ping anagay konslokil na tirati ni Dios. Takwan sila trapak. Pero mapachi tataw. Takwan na sikalak angel. Magkutataw ta chik. Takwara chikala tumin magutataw da chik anak kwali queen este kwan tumin sa sky bal bos kwan jirit kwan jiro anak kwan maguna nak sa chole Dios nak kwan tumin pero nak osoras tumin karo kres manukil to na okreji tiapak por eso cuenta mano rikini karo sokso agike kaputro tapano mare changat es porque santil huyo sepal nakwila is inkanikik is Retal, lin chapilal, lin rahom, lin ikere, chali Dios, kwapucherucha, quisicherucha. Ok, napalip, hermanos, goles Estados Unidos, estirele kakwa Dios, kakwa, tishik Estados Unidos, kakwa, to obrulak angel, nakwara mo yakakrikin, kakwa Dios, maguniruan ta kakwa, Rachisa 50 que están en ganar churi joncotan, pero cagua Dios numsiin ara los Estados Unidos, cagua Dios tin yagwe, naktinas numsi, timayhak in lamos, timayhak arin cagua Dios, tabing waglesilak angelic ili majechan. Nakiulak majos panungil. Magistiyachireli Dios, kistiyachireli Dios. Magistiyachireli cagua na tag angelak suli Dios, kistiyere. Nakskulak sat sa all. Anak kwan, Diyos ipas kon jiri sakil. Anak kwan, Diyos karaman kiri sakil. Radios manungkil. Amen. Hermanos, hermana, likakwa Diyos, nasyake, naklao, kanamatan sa skos ng gilik arutiyoko. Naung tasas kaos langkil, aron nagkatierele Dios. Masalat all. Lain magkujogin na si atin na kagwikin. Pero kung kunjog si atin na kagwikin. Nasnauk aron nagkakaos sila na kwan. Por eso ni Yahweh na balip la papanil. Qeqchi Efrain Dios na makina que ulak los Estados Unidos. O tanakwanik arunasche mas kwaninkas snumtalinkasan ikachin na alok linkas to. Tokin joyak kwa na linkas to na ti okchi 10 mokchan. Pat makokan Qeqchi Dios. Linka. Kakwachan. Te ain sigulak. Naktigulak ting ay 10 mokokalda ekwat ting 10 mulsalak angel. O tanakwan na siya
Sa kabaling kas kakwa, nung daganak ikas sa imen, chareli Dios, magkunasyutanag, tachishkit pari, reli kakwa Dios. Matabis na lagwe, paano yung kaaspe na reli Dios, y después, paano na lagwe, sabi na tatel makorehan. Kung ka na Diyos, siya balik kakwa Dios. Ing ates oxyet singkil reli Dios, lik aruing anarute ke spanak li Dios sa chosakwan ut la esarut ochkwan kesh che panuak kwen renaking ates atenak chinapalchan. Amen. Panu kwen chan renaking atenak chinapal. Pero kung kaya mga pa nagkwing ka mga kesiyechik akala rip reli Dios unak ses se establish to min ay sat sa isoli kakwa. Shek elis trabach. Se eske lumlukin katsini kuy ay cha. Makachi na kwachan. Kwa ko na corona renat ako yakikuchan. Magkuna siya reli Dios, kakwa Dios, timbayikak chaku, makay metse, makay kawilang, punaktingkali mayek, titawi metse, magkun shantak, kwa ko na ki ayos al chan, looman sa ki ayos chan. Renat, mayak ko mas lumlukin, hula ko sikin trabah, chan, chan. Ara otal mo kunas eteretal, aro Diyos panon kilikwi is. A su nombre. Masala chol. Quick aruteras yechinkil reli Dios che panuak chi compat. Amen. Lik arutera yechinkil reli Dios chan panyo mak chi compat. Katiak, hermano. Marisa Tony, nasit ko Estados Unidos. Ano siya ko sa Tony ko? Talk to lakas. Kumpata ki, kischap ni siya na telepono, kisya na siya balak awa. Alo? Kawachin, manu silal, kauslalak, asyo, sinumekutan. Sana ko. Pagkikik alaga tohlak, asyo, chitam, yo chitam. Makep yo lak, as, inka, tam, kyo, chan. Ut laat negat okula hula hula hunes rek as ani kwas paltilaran laat chanchanda na sa kwaw kontonak lat na awim kanegag ilchius chis ok chichaki kanegag eshal sakikaran tagis kano sak at usak lin chana awim changat eskanak aras kanaro sakik. Anis kam sinre laat. Awud na scam porque kasak eretal charus ke para awon il pechal. Kamana ani queen saruchit odik ili Dios. Nakli queen in anas manu dinas tiechira li Dios san li Dios nachas hos isas men. Abi quick aruteras tiechikil reli Dios. Diyos cebal, cebanuak cikumpat can. Sinja kwe rikilikwi negat asokwe. Kwi kata tora lalpo, masaj ko lagi kin inka, joji take. Otla dias mo. Marek sakat kun siap, hop siap, ada los Estados Unidos. Pero marek ato koma dias mo. Karu milyon asik ni Dios si kanan. Amen. Tatsira kirish kung ialak asyo chulak kilikakwa Dios porque nakilikakwa la esa el chan Jeshil David karusha el akwi chan Gabriel Dios yo keshel ak panaking anagik eligungosas lakat khil chalikakwa Dios masestiachian manasiachili kuigarali Dios nasiachirali Dios listiasmo onak nastaus tumit makunas ketachik. Kwan ko yung kaskits in Ostie.
Hermano Efrain dyan. Aha. Tingya ko hermano Efrain dyan. Nastot ni Kwame Dios dyan. Aputiro siya gire. Sa di fin de año, sa ikat siya bain, ting akon $1,000 si Mayeh dyan. Siya gire. Bueno, kiko ka na alasa olpas la ataran siya gire. Use hermano Efrain, $1,000 siya ni Mayeh dyan. Sulak lisakik siya, yatak anas dia siya. Kiulak lis makiklit siya. Ikachinas konektari saber karag iskol. Katiak. Sereke patsul kunas angel Dios inka. Para que siya tsakari kuaksi kiro marechan. Pero sa kung kutali Dios tusis ke multiplicar karag siya. Por eso li kakwa yo siepal. Paano makchukumpat? Ing ana gulak chuli Dios na ing ana ke paano lik aron ke Qeqchi Efrain. Amen. Magkanagulak ta chiruli Dios. Ing ana ke paano lik aron ke Qeqchi Efrain Dios. A su nombre. Asal us nakmak ate Qeqchi kuinegek oso nakik anarute manuchan. Cek yakle talik arune ke banu renak ing ate smakok smalik arute Qeqchi ichan. Entonces, kui sin Qeqchi ilit dik akalak para sin Qeqchi mayek sin tirali Dios tim banu kui ate manuchan ang hunimak chali Dios. Ada utan la papanes, o chikanak mak achik arure, snumtadik asesmen, yo julak 150, 200,000 quetzales. Ani kwakwi, ani kwi, ani ish, mandabili Dios inka, mandabilah tuling ka, mandabilah ka. Napale que es que le acaba Pedro, yo itulankil, yo le siya masingkil, skaksail to min simber, si oji kanachi mag ay tumin, sana o siya. Hermanos, hermana, magkukwing na Diyos manong karailalagwing anla et etil. Porque nabalsot ya Qeqchi Efrain Dios mayehak ni siquiera abanyo manakwan. Arautan Diyos ulak likakcha sa labi. Amen. Hoganak Diyos katsikanak Qeqchi hogan. Diyos numtag raila sa akong kapal. Ikacha nagkatawrog aruta banu, Qeqchi osok lanalep, nagkatyanak tulang milat, magkutulang milata, kana siya pala atinaan, Diyos siya palrati ni Diyos. Cek yakle talik arute banu, renak ikates makospan, lik arute Qeqchi, mare mo konte jerelak angel chuli Diyos, naksmak ay lanalep, naksepanu kwi, li Diyos naruti sas li aksepanu chanapi, tisach ruli Diyos, lik aru aksepanu. Awut naktej ik khos ili Dios ilik arune ke Qeqchi. Amen. Awut naktej ik khos ili Dios ilik arune ke Qeqchi. Amen. Mas napalep na Qeqchi es que le sumatin hermano que nos toca hermano Efrain skanachi makasabaje sumatin una escalaga chinaraj hermano tikon chirish Maria Josh esa lirailalaan Maria Josh pasis liraila salikapensan mahunat ya pasing raila saben Chokas dia cingkira li Dios naktat mayekak o tingkalay kabano sa okhos li Dios salabin ada utan snumta lik arukuan salabin. Amen. Matigdi na siya ni Diyos, inka.
Makaskima li Diyos inka. Li Diyos magkukwinta. Li Diyos magkuralal ti kwinta. Diyos tiyapal. Nakasal usnak makatetye si Ichan. Marimo konti ajere lak ang anak makailan alim nak sepano kwichan. Kwani kesche ayos hermano pastor chan. Kuyi mag hermano pastor. Sepat sak papayeten bikin puruk asin wan hermano pastor. Sin sumet do puruk asin ruan. Karuah enak sa sumet king atatruha. Amen. Kwani kesche usak tintak lah tingke. Y después di por hermano. Yo dito tinis kagwa osopte sila Juan kagwa Dios. Que sumek ating angkil kagwa eres como litis que kagwa sumelis limar na sumel linas palatelom kagwa Dios o crees si maya kagwa o crees que baglis maya sa linakikain changgap utla at yat sisikera sa o sangkil sat all ala utang jokas pagpalkon rayla sa lapin rekili Dios jokas ikpalagim sa coach akila rekili Dios. Mas ustad ya, hermante kuyimak lain magkutiruang ta, magkutek osla ta sinaktik ka, makatek osla magkutin panuta. Naranas ya, sa tiyagim nakikuta panuta, sa tiyagim nak mas pisat, pues aras na ke, tes tiyagwe, manikwang tagaralik herman, kanarak angkelak, kanarak eok, pues kwang karan, sa tiyagim ganagim nak makanagwak labay tisyon. Amen. Kung nagkakwak tala bendisyon, nagkakwak pa la maldisyon sa amin. Kung nagkadya, airman mag-akilomanan, ilumaklais, pas lain magkutot at kwak, kuts at kwak, inaksingkwan dyan sa iglesia, masara ni kineril, nung taga sikal ni kineril, hansin na okjes kwak isang kinikwing liis, kikiliglis mo si Dios. Por eso, hermano, hermana, ana ilitay ito takaos lang. Napalip jes jes mayakhe makinig Espano pano chukompa mi sat olaan kita sat ol sa pokong rayla sa Spain latyo am. Kokana kistia kokain. Kokana awut nak teach khos ili Dios kinig arune ke diechan. Wing anay rune ke pano. Kokana hermano hermana. Yo ke supe. Kaklik ol. Lik arune ka jereli Dios kamanowak. Nagkaroon na ka-Qeqchi Efrain Dios kapanuhak. Lain sin Qeqchi Efrain ang galak chuli Dios, pues tinsik yelak parsye para sili kakwa. Amen. Sin jereli kakwa Dios na sin jola kakwa rek ang galak, pues parte natin es oksikwes panungkil. Awut porque reli Dios. Mungkureta likwing ka. O kanak wakliko, kakwa lesiak likat ausi kanalep, rena chikokan, tos kilis ko ang kilala ka kwa Diyos. O kanak hermano, laat ni jokat siyapin, marik aro ang sa Qeqchi Efrain Dios ut makina ka pano, sa ach o laat ng us jokat inka. Mas us pano chikumpat, renak inka tagulak ni Rayla sa lapin. Pada ko inka alaga pano, pues yalaki lo mangkinak tiskulte sili ka kwa Diyos Raylal, pues laat ko ang katki. Por eso hermano, hermana, laat na